na say once say sebe na che wala mo ho kwan da e pre nyame osesam ye ka na de kisiden ye ka na de kisi oya Mrs. Gifty Ehun Arthur Mrs. Akwaba Akwaba 154 Is a boy ready? Christ at Roma. Hey, you say Rachel. Papa. Hey. Achanka sang. Musica. Keep the rhythm going. You see, yesterday we are together. We are together. Together with you. This is Kano Bayer 2005, 6. Yeah, 2004. 2004. Sure. Now it started Musica. Mankesim. Dance so yes. Show Ghana at 40, right? Or not Ghana, BB. Ghana at 50. Ghana at 50. Yeah, no, yeah. Now you concert war. Or cotton who old ADB. Yes. And Sana. Yeah, the Mankesim back. Capecoast. Sure. Yamina Duma. Mrs. Gifty Ehun Arthur. Mrs. I read them crab by you into you. Midasi, many are bema. And you mutuono. Go and be what primary 4. Now me started semiton, young couple Marakwa. Yes, Sabrina me call Roman Catholic school. Wow. Or a crassy baby, I have for I mesu. Yes. No, Chavota region. Eastern. Yes. Our Eastern region. Into primary 4. Sabrina worship every Wednesday, sir. The whole school Asia. My penny for the Chenya Yasem near Bompire na the Roman Catholic school. Wow. Inti Dako na headmaster eka say or the competition be baso. No try him be or worship no as you may na say. And all this cartoon so Sabrina 100 cedis. Yes. 100 cedis. Yes. Old currency 100 cedis. Or the two so. Into actually him ni we no. Obi say no. Me na me to the whole school. Wow. And all this ask no. They chair me. Into that was how my music ministry started. Wow. Yes. Akwa. You share programs. Ya kwa yi mare ye. Embe na shas be. Enyimi na nya chedu na so. Muntu ngu chapel name. Motu egu cassette ana CD ana moto ma eko internet ehu. Eko abefo ma wode ehu. Eba be pa na shas de edidam ndam no gu akono. Me da se pa no de 1999. Wow. 99 ho baby. Na Sabrina me wo the Church of Pentecost. Domiabra Assembly, Ashaiman South District. Wow. Intini etunjum wa sora Gifty and friends. Eya nyum tukubi arade na meswete. Ewa asafonim. Tina yetunjum ko me ahodo nti elders ni bi ehye yen kuna se mutunjum pa nti mombo mpa ne rade mamunjum. Mo fengu apawa so na amanfo nge we ekiri nso etumi etie bi. Nti eho na me started say me bo ho mpa ne rade ma me nyum bebre. Wow. Ma me recording go Sabrina yes a cassette into a tree na me be a demo edit to ho into the year 2012 answer me ebe year studio recording sankasa e wo Capecoast ha. Wow. Me a year mastered copy sankasa I know edit this one ma be pie ha enwumre into from 98 99 to 2012 ede bepim ne 2025 wo hwa enye feba kwa akoyi mu papa na so trema na akonsido no oben abad no osu kwanma ana osu kwanma da mende na na oko studio na de gu oko studio de gu atu ba mpepeda yedi abad ya akonsido akwansidie kese pa edikan yare biara meka say even bra me be ye recordings ye bibia wie no menya ye say me start planning to launch the album na me yare bibia me planning bia na ma yare yare ahye sika ni nyina cash bibia initially na say miniska me de ye ehu adwuma
by chenya me boa me nya ska me ye mastered CD na record na ade nyina ewie bre bia me plan lunch ni pe na mayare hey yes wonderful eno ema me ni bre papa nti maame a enwum a enwum ni nyina awade di maame no me di eye me mpaibo wow say me di enwum no anadwo nti me ba ne de onim enwum ni nyina ato because me bo enwum no wo fi ho e di bo mpae say awade say enwum na wo di ama me dia ene na bie kwan ma me na metumi lanchi enwum ye na afofo nso ente nti me di ne mpaibo ma say isi adanyame adom anyare Amen, 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 amen. Amen. Wow. It's yenyanente eko ada platform sinya ne hu de album launch no oluhul. Yes. That's the ochina album launch no orobado. Launch no hu samtede. Osheye. Osheye bibia is set. Enyum no ebennyum na ban etifas edin pa no da abam na balonchendo edin a eda super eye jezi kronkron na omia minti asiemu no gidi kronkron no ene se gidi me kirasi se gidi a entijai gidi a etiapo emu yedin a yedi sonyame mu ye a yempa nhweda na yempa abaso a yenimu ana yekro nti gidi kronkron no eni edin kesi a eda album no so ba enjuma ahodo bebre wo so wa ye wie ewo so na asendwum mema wo so medawase eni de ekeka ho wow yes ebusa na no ayi mayen kohwe owura ye Gifty Ehun Arthur ame for na anti Gifty eyo sande onye yeni CEO ne din pepe nti anti Gifty am mother friend na mayen kohwe tracks a ochina oba launch no album no ochina oba launch yen hwe enyomokor na yen bra yaba ya chenko matwetwe no yen hwe bra Mami
ebusia sesa sebre no mam sesa yes oda yame osesan ne sebre no na ji ya boma eti Moses se yehwe enyumto na abrabo ho a ebe na dwuma na ye de ka enyumto no me da se papa Pacho me a general nurse. Wow. Can not me a juma wo Capecoast Teaching Hospital. First, there's no offense a Central Regional Hospital and then a Capecoast Teaching Hospital. The often in Tibetan. In Tibetan. Ampa. Na nyame ya madoma me kotua me ngoma suaso. Wow. Nyame adom me tradi sisi a me tradi wanka for psychiatric nurses training college. Okay. E wo Capecoast ha. Na adoma kwa me sanso MPhil, Master of Philosophy. Wow. In guidance and counseling. Wow. I know so me di ejuma papa. Even tell order no for counselor. Papa counselor. My sister. Me tell my mother na my message. Mo for counselor. O Sunday. E hiamwa. Mo kwesemo mi de e hiamwa pa. Bu hunda na mokwa. Na so ndeme bi ukodo abrabonu ma ihia hunda me ma. Nse to ma kanwona. Se na woni munti ase ade. Ya me won se ye hia ya che. Emre egum na nsem pi akoso so. Nti se se awe hu de ya be egum. Sister. Be job. Iti se me bisa da de chirem adagir mama assignment wom oba abete from beye na mo studentin won sam yiro koreba na de tutu anyuntu no adagir be mu nyama ade ye enyuma sesiare ye balance abam me da se on say mpanyin se wadwuma do so a oye ni nyina nti nyame adom arakwa me yire me ho ebo me ho moden ye ni nyina nso papa no kwa se ye den yes na nso nyankopon ama me ho ahoden a me di ye ni nyina nso de ahye nyankopon animunyam nti me yie yes ansa wetumi akwakwakire sa wenim begui ase wo class no kwapa nti ye tunjum ye ko programs ba adesa ye tinwuma hu sua esua de sa amade achi wow yakwakwakire ade so ne ye mark script ne ye mark assignments na ye conduct exams na ade ne nyina eka ho esan se emre bi me ye se me doje enjumutuo no adoje nyame adwuma na other assignments na ade na concentrate wo career na won sa kan ho na so konkon so ama me kwan sa because o se anwum no o de ama me no etwa se ebi mote na se nia minam obapa Christine mu won nwum so na ya wasare no mu anwum so e share me hu kunan eto me hu fo gina pintin be pim nda me so me komanim no etwa se ebi mu nso etime de no nti me di to ho a enye yie wow nti ye koyenim Yankupa adomara ko. Yeyi mti yaboko ebusa yakoyenyum papa menye oye Mrs Gifty Ehun Arthur dodonara nchanka na ofa no oye Gifty tete sawa enyum na Capecoast ha na program bia chepo program na oton safred enti ehuna ana ehwehwani awon na aba yes adomara ko awon fe no aba papa enti no ebeka anti Gifty no ade yes nara na ye bon komo no Gifty tete na enyum dada won onara mama ye chi ye nsanu back to oye album launch no do ochina ebenade na ye hwekwan de ye benya program po ya time na wo ye nyame ya adoma ochina se ne ye di kan no venue ni ye Ebenezer Methodist Church was Siwudu Capecoast ha Udu old sports stadium na we share unsa ufi abra kotokroba unsa benkum so ha na je say asone na ewo ho no na time no 3 p.m. Miss of Penyi Dr. Amabronya wow yes once yen chance once dodo na etiechiri na adofo e ba beboa yen so ebi mutiechiri na ade once en adaje ni ho programs ahodo amanfo obi fi baabi na wa oba so ansa wa akofie esa na yen ho donti nti Miss of Penyin say yen chance yen tem 3 p.m. na yen wie ntem ama obia etumi akofie asomdwem nti time ni de o hye papa 3 p.m. no enye bi before 3 ni bi
aya kwesi broni eye kwesi broni tini ni bi anti gift ne tray na that no one oh gift ne tray na no time na into the time no prepare wow e ntura chende nya da membere yakwayi aba ko so na eyi wo hanyim pa programs de yima yaboko ya dibedin kai yakọ 1 week and some echi yakọ barrier service for another inti babia wo meko bia omodian na 3 na ya start inti bomodian na bra o hyeyi baba inti eye ese na medical kan ya abo for 3 ni bi kwesi broni ni 3 ni bi inti 3 ni bi about 2:30 dollars down na hina no ya tunya pontem yo it's expectation that expectations ni say one say enjum me say Nyankopon on say sam me shebre ma me yes obi nso ho ani expectation ni say ewrade onye na ware yie ma no yes obi nso ni expectation ni say na adwuma enko yie Nyankopon ye adwuma no yie ma no anaso o ma ne sika bi no fa start a business bi obi nso hia yare so obi hia awo nti me dia ne de me say ewrade nse sam me shebre ma me ampa nso wa ye ma enne me ho aye fei wow inti efise me yare fon e ka dompe na me bompa nyangumi asumfu ahodo nso boa me mpa bo no anyame adom ende meti ase ti nyankofo ase sam me shebre no was yes mam na wase sen usu ba wode no nyankofo yes onsa beka eti yenko social media handles ndo ehemfa na Mrs. Gifty Ehun Arthur social media handles ndo hwehwewa yebohu na ya panyu no bi neja yenso that any inspiration me da se papa se see ya ka say me music video ewo YouTube into which time I show you oh very nice ewo YouTube I think since August hey yeah oh nice oh the link is there into we type Gifty Ehun Arthur enya Gifty where the Gifty tetenka Ehun Arthur we type Gifty Ehun Arthur na now a apopia ba na say wa hwe na would the bompaye now the extra erade afen so social media handles TikTok TikTok so wow. Na afen say ye album launch na bibia wie nso ansa ya final uploading to the various platforms no so inti no so emre no so a ye bebo ho de room obi ate say de ekoni ye de baba Coastaltv Center entertainment show na yabo mama echi ye jawo makọ na preparation yakọ ada kwto tufom na ya hwema ndama bokoro ya me adoma ochina owenchie bi wasede bi edema ebusafa wo hwa na de wadofu bi epede special emahon special thanks na de bribi sade sebi so ho a bacho yo me da se pass wa ma me sa akwan ye me nam sa akwan so e de kan ada irade Nyankopon ase amen Nyankopon demanda na ase ana me yetiafo ankasa efi se de ma fem ni de menhunu won se tetimpanyin se obofo ko enwurem a enye de okọ hu nyina na otumi eba be ka na fie true ena panyin so se kaje bi o kan kakra na waje bi nti yentumi nka ne nyina bra ma bra ni hawa ma fem ni amane amehunu na se enne me Gifty hunam aba me homa metiase a Asorba enya grow me di kan da irade Nyankopon ase amen wa ye ni nyina me nka se wa ye bi wa ye ni nyina me no mebusua me papa entiase ba me mama wo ho me sister empanyufu wo ho na me nuanom ketua nso wo ho nyame adom wo muso bra ha ne baaye no wo muso mi mu dini me ndada wo muso mi mu yi papa na Nyankopon adom and them are surviving amen inti me dan wona ase bebre omo wo Ashaiman ebi mu wo Kumasi ebi mu wo Aplau na ade ba wo mo to rep oya immigration officer and my sister odi mechi too nyame ya adom o china lunch no she will be there live amen and my husband wow my husband Mr. Nathaniel Ehun Arthur yes asochi bo me koba ye nyina no when jam ho tawechi pa otamechi send ya misi fun ye ya Asorba be bi anko jam aware o but me ko si ho ma abusuafo na nso o kan me ho
eboa me egina enimguase a eka yen no enye enimguase ketewa na nso enne ne ye hwere ye ne nyankopon ahye ya nem nti me se Mr. Nathaniel Ehun Arthur miwura da wase papa nyame nhira one ne busua ne papa na mekuma omunyina ewo ho muta mechi album launch nyame ya adon wachina on be rap live amen afi ma ba ma sofu mpanyimfo me sofu panyi pa enne me starting from me bishop the Right Reverend Richardson Abuaji Andam also Gifty me Ghana nka o launch say dem me ba first one nka me ba we so dodo na nso fa me din ye bibia me tawechi nti jingle no ti ni din wo mbia nti me bishop eta me chi papa afi me sofu panyin Dr. Christina, Mrs. Christina, Amabronya opoku wopon. Ni din e ya me pese me boni nyina. Me pese me ja ama bronya no nso. Yes. Ota mechi papa. Nyame ya no wachi ni hu of mama ni hu of se. Amen. Nyame ya no wachi na wo ba obehu no. Sure. Wo hu na obehu se mama na me kan ne ho asem no onie. Me so fo panyin Ebenezer Kobina Edu oye infantipim headmaster otamechi papa ena miss of panyin beauty hope omunyina tamechi na Ebenezer Methodist steward asorin panyinfo asorin ma was wo ba live Gifty yetawechi pa na messages amensa kano na menim say won beba nso aba beboa me na me nkan ja manager Rocky or Elmina menjum ni replication any whatever label ayade bosso na ade ginara papa oni mi wo baabi ada o nanso ohun me no papa ne pe ma sempre ku pe Empress Christy ni manager no na say Empress Christy ya obi anko be kan say otwe kwara na mami a wonim no baabi a na echire ebe na say wakafa ni work na wo ye bibia ma ne say ba she never did so. Only the manager in that mechi. Jamia adom watching Empress Christy or live. Brother AJ and I introduce me manager Rocky. Brother AJ is rapping live. Wow. After Mr. Jesus Julius Ellis ofin crying aba. Wow. Na min jawan kimpi. Central Regional events chairman. Yes. Omunyina eba. Mida obi biase. Obi bia waboa me eto ne ye den a wanja me ho na wota mechi a enne nyankopon ahye me nimunyame me da obi biara se wo a mentumi ammo wodin no emre na eni ho ntia na nyankopon nim se ne wo ye no eso me da obi biara se yanso yeda yan sister yan maame Mrs. Gifty Ehun Arthur no for no Gifty tete maame waso yeda wase de Central Entertainment Show yeton safra wa ebe ebisafo ha na ber mama he no kwan ma yede ndey bridge medino so yede besi na mo yi fido china endu 3 o'clock and in adu 3 o'clock yes in adu 3 yereko oye Ebenezer mattress na yakapa album no tam na de sani yeshima na yede ho videos na mokodi na no yeba na ebeyi yede achew aba from kitikeku Asorba Kofi Essuman asedenso onkoma wonya be na daje ehwe MC Abraije na onye Mr. Ben Derek honi na no yede homase da wa abo ma yede dwumadi na no yede abawi yereko oye joy na yakafa even news no yede abrahon yami adoma ebesinasia bye bye